gatatu umurongo wa 17. Bwana sifiwe. Ibyahishuwe igice cya gatatu umurongo wa 17. Ijambo ry'Imana uko ryadufashije namwe ribashe kubafasha. Ijambo ry'Imana ndageza ku murongo wa 20. Twavuze ngo ni ibyahishuwe Yohana igice cya gatatu umurongo wa 17. Ijambo ry'Imana riravuze ngo kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze, ndatunganiwe, ntacyo nkenye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. 19. Abo nkunda bose ndabacaha kabahana ibihano, nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanje agakingura urugi, zinjira iwe dusangire. Amen. Reka dusubiremo irya nyuma kugira ngo twumve twese. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo ibyahishuwe igice cya gatatu umurongo wa 17 kugeza kwa 20. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkenye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacaha kabahana ibihano, nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanje agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Amen. Dusenge. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye, turaguhimbaje, dushimiye ubwiza bwawe n'imbaraga zawe bwa kino gitondo cyangwa no mugoroba w'uno munsi. Mana, ubashe kubabarira iminwa yacu, ubabarire ingingo zacu zose zigucumuraho. Umwana w'umuntu aho kuvuga ngo yirigwe adacumuye, ahubwo ngo yokwirirwa atariye, ariko igicumuro mu minwa y'umwana w'umuntu kiza kibura. Mana, utweze twese kugira ngo twerezwe imbere yawe, dore kumva ijwi ryawe ridukoraho kugira ngo duhinduke ku bwa kino gitondo cy'uno munsi. Ubane natwe twese, imitima yose iraha imbere yawe ikeneye kumva ijambo ryawe. Mana, udukoreshe, dukoresha amarangamutima, dukoreshe ubwenge bwacu, ahubwo imbaraga zawe n'ijambo ryawe ari byo bivuga. Urakoze Mana muri byose, mu izina ryawe Yesu. Amen. Bwana sifiwe. Ndagerageza gukoresha umwanya neza kugira ngo tudatwara umwanya. Bwana sifiwe. Nshimiye Imana yuko yabanye natwe. Bwana sifiwe. Nshimiye Imana yuko yabanye natwe ikaduha kino gitondo ciza. Naguwe neza, simpana ikenera kubisubiramo, ariko ndishimye kandi kongera guhagarara hano. Jewe buri uko ngeze hano hantu nzanezerwa kandi gusa ubujyajya si bwa bundi bw'abafarisayo. Abafarisayo bagira ubujyajya baza bavuga ibintu bitari byo. Je nza numva nishimye kandi nishimiye ku ikaze yanyu mwaduhaye. Imana ibahe umugisha.
turaganira ibintu bitatu Yesu yagaye kuri rino torero ry'i Laodikiya. Turaganira ku bintu bitatu umwami Yesu yagaye kuri rino torero ry'i Laodikiya. Ko ni ibyo bintu bitatu tuganira, ukuvuga ngo turavuga ngo ibintu bitatu Yesu yagaye kuri rino torero ry'i Laodikiya. Yamaze kugaya ibintu bitatu, arasubira ababwira ibindi bintu bitatu nawe. Bwana sifiwe. Ndifuza ko tubana kugira ngo muri ino minota nka 20 isigaye tubashe kubana. Uru rugendo rwo kuja mu ijuru cyangwa se iyi nzira twatangije kuja mu ijuru ni inzira nuvuga ngo nimba nuvuga ngo iroroshe, nimba nuvuga ngo iragoye, ariko ni inzira yatubanye ndende. Bwana sifiwe. Ni inzira yatubanye ndende mu buryo ko ni ukuvuga ngo twaragiye tumare kugenda dushike iriya kure, isa nkaho iturambiye. Mu gihe twogashitse cyangwa se mu gihe twogahurutse, iyo duhaye tuja tunanirwa gushika, tunanirwa no kugaruka. Ariko uko biragaragara yuko twagarutse. Yesu yaraje aravuka, aratuvukira. Yari yaranuwe kera bavuga yuko Yesu azoza kuva mu itangiriro, bavuga Yesu. Ariko Yesu amaze kuza, araza arakora muri Matayo, muri Luka, muri Mariko, muri Yohana. Yesu arakora. Amare gukora, asiga avuze gusa ijambo rimwe, aravuga ngo ubutumwa bwiza bukwiriye kubwirizwa ku isi hose, ngo mbere yuko umwami Imana yongera kugaruka. Mwibuke igihe Yesu yaza asangira n'abigishwa ameza cyangwa se Pasaka mu cyumba cyo hejuru. Bwana sifiwe. Amen. Imana icubahiro. Iyo nkoze kuri Pasaka kera nzanama numva nezerewe. Igihe yari ari muri Pasaka mu cyumba cyo hejuru, yarababwiye ngo umwana w'umuntu tazongera gusangira namwe imbuto z'umuzabibu ukundi, ngo kugeza muhure mu bwami bwo mu ijuru. Uko n'ubwo yaravuze ngo tuzosura kandi gusangira, ni ukuvuga ngo bazasubira kuririmba ya ndirimbo ya Pasaka bageze mu ijuru. Bwana sifiwe. Yesu arababwira ngo ubutumwa bwiza bukwiriye kubwirizwa ku isi hose mbere y'uko umwami Yesu agaruka. Ngo nimwe bagabo b'Yesu. Arabasezera. Amare kubasezera, intumwa zirakora, intumwa ziragenda zirakora. Ba Petero bakata hano, ba Yohana bakata hano, barabafata barabica barabamara. Yohana baramufata, barangiza bamujana ku kagwa k'Ipatimo. Ngo babanje kumuteka mu ngunguru y'amavuta kugira ngo apfe. Babona ntiyapfuye, bamujana ku kagwa k'Ipatimo kugira ngo byibura basi nimba atishwe n'irungu, yicwe n'imbeho cyangwa n'ikindi kintu kimwinshi. Ariko Yohana kandi ntiyapfa. Bwana sifiwe. Amen. Ku munsi w'umwami Uwiteka abonekera Yohana. Bwana sifiwe. Jambo ry'Imana rivuga ngo ku munsi w'umwami marayika Uwiteka azira Yohana, aramubwira ngo ibyo ubona byose uzandike. Bwana sifiwe. Yohana yabonye ibintu bitandukanye kandi yabonye ibintu byinshi, ibintu biteye ubwoba. Mu bintu yabonye ku kagwa k'Ipatimo
akeneye ko tuganira hejuru ya rino torero ry'i Laodikiya. Iri torero ry'i Laodikiya kuko nabivuze riri mu matorero yagiye aragenda ariko ashikira imbere risubira inyuma, riragwa, rirahenamuka. Ariko icababaje si ukugwa, ahubwo nuko ryaguye ntiryabimenya ko ryaguye. Cyangwa se aba bakristo b'i Laodikiya baragiye basubira inyuma, bava mu gakiza. Ni ukuvuga ngo bava mu gakiza, ariko ntibabimenya yuko Imana itagituye muri bo. Yesu arababwira ngo ko ndakomanga ku rugi, uwumva ijwi ryanje akingure tubane. Bwana sifiwe. Ni ukuvuga ngo icyatumye rino torero ry'i Laodikiya batamenye yuko bananiwe kandi barananiwe, nuko ngo bari batunze cyane. Abantu wenda bafite ubumenyi muri ibyo nka pasiteri hano yobimenya, bari abantu bari batunze cyane, bari abantu bari bafite, ni ukuvuga ngo bari abantu bari bafite amabanki mondiale, bari abantu ngo bakoraga imiti y'amaso, bari abantu bakaza bakora ibitaro. Ni ukuvuga ngo abantu bakazava hanze bakaza kwivuriza muri Laodikiya. Ryari itorero, ni ukuvuga ngo ryari itorero barangiza bakiyita yuko bakijijwe. Ariko Yesu arababwira ngo ko ndakomanga, uwumva ijwi ryanje akingure twinjire, ninjire tubane nawe. Iri torero ni ukuvuga ngo ryari itorero ry'abavuguvugu. Umuvuguvugu ni ukuvuga ngo ni netre, ni umuntu uri hose, ni umuntu uri hariya akaba hariya akaba n'ahandi. Bwana sifiwe. Ariko ijambo ry'Imana riza rivuga ngo ese umuco n'umwijima zahuriye hehe? Umuco n'umwijima zabanye ryari? Yesu ntabwo azaba hagati y'abavuguvugu narangiza ngo asubire abe hagati y'abanyamasengesho. Ngiki kintu cishe itorero ry'i Laodikiya. Yesu arababwira ngo mwebwe mwita yuko mutunze iby'isi, mwita yuko mutunze inoro nyinshi, mwita yuko mutunze ibintu byinshi, ariko muri abakene bo kugirirwa imbabazi. Ibona ukuvuga ngo bakazagira ngo batunze inoro, bakazagira ngo batunze ibintu, bakaza bakora imiti y'amaso, ibo bari bazi ngo batunze ibintu by'inyuma, bakagira ngo batunze n'uburyo bw'umwuka. Yesu arababwira ngo muri abakene bo kugirirwa imbabazi, ahubwo nimuze mungureho izahabu, nimuze mungureho umuti w'amaso. Bwana sifiwe. Amen. Ibona ukuvuga ngo bavandi niko itorero ry'iki gihe tumeze. Tuzi yuko twakijijwe, kandi n'ibyo ubonye igihe tumaze mu matorero, urebye igihe tumaze tuza imbere y'Imana, twitwe ko twakijijwe. Ariko Yesu yavuze ngo muri abakene bo kugirirwa imbabazi, nimuze mungureho. Iyo arababwira ngo iyo zahabu mwibaza ko mufite, iyo ngiyo iyo ntabwo ari izo zahabu mwibaza ko mufite, nimuze mungureho izahabu. Ngibi bintu bitatu yababwiye. Yarababwiye ikintu cya mbere, arababwira ngo muze mungureho izahabu. Iyo zahabu mwibaza ko mufite, iyo ngiyo ntabwo ari yo zahabu jewe ndeba. Jewe sindeba ko ufite amafaranga menshi, nimuze mungureho izahabu. Bwana sifiwe. Iyo zahabu Yesu yababwiye yasobanuraga ubutunzi bw'umwuka. Bwana sifiwe. Nta kandi gaciro umukristo azagira, nta kandi gaciro umukristo uja mu ijuru azagira. Agaciro ka mbere ni ugutunga mu mwuka. Gutunga k'umukristo si ugutu, yego n'amafaranga arakenewe, yego n'amafaranga ni meza, ariko agaciro ka mbere k'umukristo ni ugutunga mu mwuka, ni ukugira ubutunzi bwo mu mwuka. Umukristo agatunga umwuka mu buryo bwo mu mwuka, kumva ko ahagaraze atanyeganyega. Nico gihe umukristo akavuga ngo Yesu arampagije, ntunze Yesu, ntunze byose. Ubwo nibwo butunzi bwa mbere. Yarababwiye ngo mugende mwibagirwe inoro mufite. Bwana sifiwe. Mugende mwibagirwe amafaranga mufite, mugende mwibagirwe biriya sinzo jewe ndeba. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Nibuke igihe Yesu yari ari kumwe n'abigishwa bari mu itorero, amateraniro araba, abigishwa babwira Yesu, baramubwira ati se Yesu, ntuwa ureba ibintu byabaye hano, umuriro watse mu materaniro. Yesu arababwira, umwanditsi Yohana arandika aravuga ngo Yesu ntiyagombaga kubwirwa ibyabo kuko ngo yarazi ibibarimo.
Bwana sifiwe. Ubutunzi bugomba gutunga ni ubutunzi bwo mu mwuka. Ntidukwiriye kureba nk'uko ab'isi bagenda, ntidukwiriye kugenda nk'uko, ntidukwiriye gutunga nk'uko ab'isi bagenda, ntidukwiriye gutunga nk'uko ab'isi batunze. Dukwiriye gutunga mu mwuka. Ubutunzi bwa mbere umukristo azagira, iyo utunze umwuka, ni ukuvuga ngo gutunga mu mwuka ni ukugira umwuka w'Imana muri wewe. Nikimupata Yesu nimepata vyote. Iyo umuntu afite Yesu Kristo muri we, aba afite ubutunzi, kandi ubwo butunzi nta kintu cyo bumukuramo. Yesu yaravuze, aravuga ngo abo data yampaye bose ndabafite, mbapfunyitse mu kiganza, ntawe ubasha kubankuramo, kuko data wabampaye arusha bose gukomera. Bwana sifiwe. Ubwo nibwo butunzi Yesu yababwiye. Yarababwiye ngo mugende mwibagirwe buriya butunzi mufite ba Kristo. Kuko iyo tuza tugereranya tukabona ko amafaranga dutunze, kuko tuza tugereranya tukabona yuko ibintu dutunze, tukabona ngaho ari byo Imana ishaka. Biriya si byo bintu Imana ishaka. Imana irashaka ko dutunga umwuka we. Imana irashaka ko tugira ubutunzi bw'indani. Ubutunzi bwo hanze burakenewe nibwo, ariko Imana irashaka ko tugira ubutunzi bwo hanze, ubutunzi bw'indani, ubutunzi bw'umwuka. Gutunga umwuka ni ukuvuga ngo hari umunyabwenge yavuze, aravuga ngo gupfa neza si ugupfa nk'ufite amazu menshi. Ndagerageza kuvuga bakeya kugira ngo tujane. Aravuga ngo gupfa neza si ugupfa nk'ufite amamodoka menshi, ariko aravuga ngo gupfa neza ni ugupfa ufite Yesu. Kandi Pawulo yaravuze ngo abo ngabo barasinziriye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse arasinzira. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe sana. Ikintu cya kabiri Yesu yababwiye, arababwira ngo muze mungureho umwenda wera. Uyu mwenda wera Yesu yababwiye ni imirimo yo gukiranuka. Hari umuririmbyi wagiye araririmba, aravuga ngo abazinjira muri cya gihugu ni abazaba bambaye imyenda yera. Bavandi, kuki ni ukuvuga ngo imyenda yera ni imirimo yo gukiranuka? Kuki turi abakristo ariko tudatunze imirimo y'abakristo? Yohana yabwiye abantu bari baje kubatizwa, arababwira ngo mwere imbuto zikwiriye bihanye. Kuki turi abakristo ariko tudatunze imirimo yemeza ko twakijijwe? Kuki turi abakristo duhatuja mu ijuru ariko tudatunze imirimo y'abantu babaje mu ijuru? Kuki tuza dukizwa hano indani ariko twasohoka hariya hanze tugaragaza imirimo ko twakijijwe? Ndi nobere, ndi hano, ndi mu ikanisa ko ndavyita ivyuya vyaje, ariko nasohoka hanze ku mbuga nkandika kuri za YouTube ngacyafuka, ariko nkagaruka. Ariko Yesu arababwira ngo mwere imbuto, mugende mwere, mwambare imyenda yera. Iyo dusomye mu gitabo cy'umugenzi hazavuga yuko umukristo amaze kuva ku musaraba gucya yahawe umwenda wera, yambitswe umwenda. Uwo mwenda mwibuke igihe yageze mu gikombe mucisha bugufi, Satani yaramubwira ngo uwo mwenda wambaye si uwawe. Umukristo aramubwira ngo wakabimenye. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bakristo, tugende dutunge, tugende twere imbuto, tugende ubuzima bwacu dufite hano mu kanisa, tugende buba ari bwo buzima tuba hanze, tukaza tuba mu itorero twitwa abakristo. Erega nta bukristo, nta muntu utari umukristo hano, nta muntu utari umukristo hano. Ariko ubukristo buzabugaragarira he? Buzabugaragara iyo twagiye tukabwira yanze. Singaza za hano ngo nitwe umukristo, nimara gushika hanze kuri WhatsApp, nimara gushika hanze mu bana, nimara gushika hanze mu babanyi, ise ngaho ndari umukristo. Petero yaranditse aravuga ngo nimara kubona imirimo yanyu myiza izabatere guhinduka bahimbaza Imana. Ntawe uzaja mu ijuru ateze imbuto zabera, ntawe uzaja mu ijuru atambaye umwenda wera. Ikintu cya gatatu twihuse, yarababwiye ngo muze mungureho umuti w'amaso. Uyu muti w'amaso ni ijambo ry'Imana. Bakristo, uyu mwanya tuzadutakaza tudasoma ijambo ry'Imana, uyu mwanya tuzadutakaza tudasoma ijambo ry'Imana, ahubwo ukaba ari wo mwanya tugiraho ko, ukaba ari wo mwanya dutakazaho kuvuga ngo niwo mwanya duhatuje kugambana, niwo mwanya tukigira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, tukigira umwanya wo kuba imbere y'Imana, tukigira umwanya wo gusenga, ahubwo ni umwanya twagiye gusa turacafuka mu isi, ariko tukitwa ngo turi abakristo. Muzi ikibabaje se? Ikibabaje nuko twita ko turi abakristo ariko tutarahindutse. Ikibabaje nuko twitwa ko turi abakristo twatuja mu ijuru. Ngiki kintu kiza kibabaza, ngiki kintu Yesu yakazapfa n'abafarisayo. Yarababwira ngo mwebwe muhinjyaye muri abaso Satani. Nuko ngo abafarisayo bakaza bagenda bakera
bagatanga ibya 10, ariko Yesu akababwira ngo muzamutanga icya 10, mugatanga icya 10 c'imboga, mukikoreza abantu imitwaro umwe nyine mutorengeza. Ariko Yohana arababwira ngo mugende mwere imbuto zikwiriye abihaye. Bavandi, uyu mwanya tuzadutakaza hanze twicara tutaza dusoma ijambo ry'Imana. Uyu mwanya tuzadutakaza hanze tutaza twita ku bikuje umwuka, tutaza dufata umwanya. Mwibuke Yesu ku musozi yagiye gufatwa, abwira abigishwa arababwira ngo mubashe kubana nanje isaha imwe. Bavandi, birababaje ko twitwa ngo turaba Kristo, ariko mwumve ijambo rimwe riza ribabaza, ijambo rimwe riza rijyana kandi riza ribabaza. Ni ijambo riza rivuga ngo sinigeze kukumenya mvi imbere wankozi y'ibibi. Yesu, ntiwitaye ku bintu nakoze, ntiwitaye ku bintu nakoze byose, mvi imbere sinigeze kukumenya. Ngibi bintu bitatu Yesu yajijije itorero ry'Ilawodikiya. Byari itorero ryibazaga yuko ryagiye, byari itorero ryibazaga yuko ryarija mu ijuru, ariko ntiryamenye yuko Yesu. Ijambo ryambabaje nuko arababwira ngo ntimukonje kandi ntimushushe, ngiye kubaruka. Arababwira ngo mpagaze ku rugi. Noneho bakibaza, ese Yesu, iminsi tumaze tuzadukora ibitaramo, iminsi tumaze tuzatuza tukaba imbere yawe, tuba hagati muri twe. Arababwira ngo ko ndakomanga hanze y'urugi, wumva ijwi ryanje akingure tubane. Bavandi, birababaje. Ariko tuzatubinya ajya hano mu ikanisa, mbabwira amakuru se uko dusa hano, uko ari hanze baranze. Cyo nicyo kintu gitangaje. Ni ukuvuga ngo ingeso zanje zose hariya hanze barazizi. Bwana sifiwe. Ariko Yesu arababwira ngo ko ndakomanga. None bakitera hejuru bakavuga ese amakorasi tuzadutera, amahuduma tuzatwinjira, ibiterane tutazatuvamo, tuba muri twe. Arababwira ngo sindaza muri mwebwe, ahubwo ko ndakomanga. Bavandi, Yesu karakomanga muri twebwe, karashaka ubwinjiriro kugira ngo yinjire abe muri twebwe. Turaba Kristo twitwa ko twakijijwe, ariko ntiturafata Yesu utaraba muri twebwe, Yesu utarinjira muri twebwe. Aracyari ko ashaka ikibanza, ariko ngo nitwumva ijwi ryiwe aha yakomanga araza yinjira. Iri torero ry'Ilawodikiya riza rigereranywa n'itorero ry'Ikorinto ryasubiye inyuma. Hari ibintu 10 bigaragaza itorero ry'Ikorinto ryasubiye inyuma, ariko kubera umwanya usigaye, harasigaye iminota 3. Hariyo ndavuga nk'ibintu bingahe. Hari ikintu cya mbere cy'amacakubiri, hari ikintu cya kabiri cy'ubusambanyi, hari n'ikintu cya gatatu cyo kutagira urukundo. Ni ibintu 10, ariko ndavuga ibyo bitatu: amacakubiri, ubusambanyi n'urukundo rukeya. Paulo yabwiye Abakorinto, arababwira ku gice cya mbere, arababwira ngo ese icyo mbahugurira ngo nuko mugira umutima umwe, nuko muhuriza hamwe. Itonganye muri mwebwe hagati muri mwebwe ziva hehe? Itorero ryasubiye inyuma. Iyo abantu bahaye bava mu rukundo rw'Imana, bazabagira amacakubiri. Nico genje nza numva ntuvugana na runaka, nico genza numva jewe ntoganira na runaka. Ariko Imana kiratubwira muri aka kanya ngo tugende twambare urukundo rw'Imana. Bwana sifiwe. Ijambo rya kabiri ni ijambo ry'ubusambanyi, simbivuga ibyo ngibyo turabizi. Ijambo rya gatatu ni ijambo ry'urukundo. Hari ibintu byinshi biza bigaragaza ubuzuke mu mutima w'umuntu. Ikintu cya mbere ni urukundo. Ndavuga icyo cyonyine gusa. Iyo umuntu afite ubujuke, azagira ikintu cya mbere cyitwa urukundo. Mwibuke Paulo yakazandika inzandiko zose, ariko yaje guheka akavuga ngo mundamukirize abo kwa Onesiforo, mundamukirize Bwana sifiwe, mundamukirize abo kwa Priskila na Akwila, mundamukirize abo kwa Erasto, mundamukirize abera bose barabatasha. Muhoberane guhoberana kwera, muramukanye guhoberana kwera. Iyo urukundo rwashize mu mukristo, azagira amacakubiri. Kandi nuja kubona itorero neza ryasubiye inyuma, cyangwa se itorero gatuvuga siringiri ko turavuga ari itorero Kristo yapfiriye. Iyo uja kubona itorero Kristo yapfiriye ryasubiye inyuma, ni mu gihe usanga gitandukanyije nawe. Mu gihe uzobona umuntu yitandukanyije n'undi atakija kuramutsa undi, cyangwa se atakija gusengera aho undi asengera, uwo ngo yasubiye inyuma. Si ibintu zo kuja kwiga mu nama, muza mwama mubimenye, muza mwama mucisha nk'umurongo. Nimwumva umuntu yavuze ngo ntago nzosubira kuja kuramutsa runaka, muza mumenya ko umuntu yasubiye inyuma. Ijambo ry'Imana rivuga ngo imbuto z'umwuka ziragaragara. Nizi ni urukundo, ubumwe. Akodo Imana cyubahiro yeme. Haleluya! Imbuto z'umwuka nyizi ziragaragara, ni urukundo.
guhuriza hamwe. Iyo umuntu yasubiye inyuma neza azagira urukundo ruke, yarangiza akita yuko ari ahubwo afite umwuka ngo atokwegerana n'abapagani, naho yarashize. Tugende tugire urukundo bavandi. Ngibi bintu bitatu itorero ry'Abadiventisti ryabije Imana yabajije, kandi izo bintu bitatu biri muri twebwe turi mu kugenda tugakizwa, ariko tugakizwa tutakijijwe. Turi mu kugenda, iminota yanje irarangiye, ariko turi mu kugenda tugakizwa hano. Hari umuvugabutumwa yavuze aravuga ngo nta mukristo ngo utazukizwa hano ku Gatuti, ngo udapfuye gusa kurwara colonne vertebrale, ngo niyo muntu utokirizwa hano. Kubera ko hano twese twabyi tumenya wacafuye, tumenya umupagani n'umukristo, ariko umukristo mwiza tuzatumenya hariya hanze. Iyo twagiye hariya hanze tukera imbuto zikwiriye bihari. Nobere kuriya muramuzi hariya hanze, muranzi wese ibintu byose nikora hano. Umwuka wera niwe judge wenyine, ibintu byose nkora. Umwuka wera azamara akababwira ngo biriya bintu Nobere havuga biriya ntabwo azabiba. Hari umuvugabutumwa mwiza wiriya mwene bariya bavugabutumwa muri iriya generation y'abakamburishi, yaravuze aravuga ngo umukristo ngo umuvugabutumwa uvuga ibyo atabaye. Bwana sifiwe. Uwo nguwo ngo ntaco muvuga ngo ntago noja kubwiriza ibyo ntabaye, sinoja kubwiriza urukundo, sinoja kubwiriza kwihana, sinoja kubwiriza gutungana taratungana njewe, sinoja kubwiriza urukundo, sinoja kubwiriza ubumwe, sinoja kubwiriza kugwa neza taragwa neza. Ese ibyo bintu birumvikana yemwe? No kubwira ngo ugwe neza nje ntaragwa neza wamara ugahinduka. Umwuka wera azamavuga ngo ntabwo arahinduka. Ariko mwumva ijambo ry'ihumure. Yesu yaradupfiriye, tahandi habone ubugingo, tahandi tubonera ubugingo usize muri Yesu Kristo. Yesu Kristo wenyine niwe tuboneramo ubugingo, niwe tuboneramo ubugingo buhoraho. Yaravuze ngo narabapfiriye ibi byose ngo nukugira ngo intama zanje zibone ubugingo, kandi ubugingo bwuzuye. Yesu yaradupfiriye ku musaraba kugira ngo tugire imitima yari muri Kristo. Paulo yaravuze aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nda Bwana sifiwe. Ariko Paulo aravuga ngo urufatiro rw'Imana ruracakomeye, kandi rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Abavuga ivyo Uwiteka bave mu bidatunganye bavana. Tugende tureke kwiyoberanya. Yesu nimba ari ikintu ca mbere Yesu yanga njyanye kuza nkitwa Nobere yuko nimba ari ikintu kizatwika abakristo kikabamara ni ubujyanya, kwitwa yuko nakijijwe ariko ntarakizwa. Ariko bavandi, Yesu yaradupfiriye. Paulo ndanezerwa n'ijambo yavuze aravuga ngo bavandimwe sinifuza ko mutamenya ibyibi, ngo nuko Kristo namara kuzuka, ngo nuko Kristo ngo namara kuza, ngo nitumara kumva ijwi rya marayika ukomeye n'ijwi rya Yesu Kristo mu kirere, ngo bapfuye nibo bazobanza kuzuka, ngo nibarangiza ngo ntabwo ari twebwe abazoba bakiri, ngo ariko ngo abapfuye ngo nibo bazobanza kuzuka, ngo nibamara gushika mu kirere, ngo niturangiza natwe tuzoba tukiriho, ngo tugende niturangiza duhurire na Yesu mu kirere. Nico gihe tuzogenda tumare ya myaka 7 ya 3 n'inusu duhatwa. Ariko duimana icubahiro. Mbanze mvuge kano basi nanone karangiza. Aravuga ngo ya myaka 7 izivuga tuzamara mu kirere, nuvuga ngo tuzomara 3 n'inusu ngo duri mu bwambariro. Yesu ahayambi umugenya kowe, ngo niturangiza tumare iyindi 3. Duimana icubahiro. Haleluya. Ico gihe babandi bose binjyaye, ico gihe babandi bose batahindutse, ico gihe babandi bose bavuze ubutumwa batabaye, ico gihe babandi bose bitandukanyije n'abandi, ico gihe babandi bose batabaye ijambo ry'Imana uko rivuga, ico gihe babandi bose batagize imyenda yo gukiranuka, imyenda yera. Ngo nico gihe tuzashika. Mwibuka igihe mu Kristo yashitse, nako umugenzi wabo nta bwenge yashitse ku rurembo rw'ijuru, baramubwira ngo waje hano gukora iki? Abo rwandiko nta mwenda. Bwana sifiwe. Ariko bakristo tuzadukenera ngo tubwigwe gute? Ijambo ry'Imana ni rizima. Ariko amasaha aragiye, yemwe Imana ibaho umugisha, ariko tugende twere imbuto zikwiriye bihari. Imana ibaho umugisha, murakoze. Amen.